n'amakuru buza kubacicikana ku bitangazamakuru byinshi kuri YouTube, ku maradiyo menshi, ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse n'ahandi hose hanyuzwa amakuru. Nuko umwe muri ba bagabo bari baravuze ko bazahurira mu ijoro, ndi kubabona hano bicaranye muri Equateur. Emile wa Equateur yahuza Perezida Kagame na Tshisekedi Tshilombo Felix Antoine. Emile wa Equateur yahuza Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu biganiro bigamije guhosha umwuka mubi umaze igihe hagati y'ibihugu byombi. Inama yabaye ntabwo igamije gusimbura inzira zisanzwe hashyizweho zigamije gukemura iki kibazo kiri hagati y'ibihugu byombi n'intambara mu burasirazuba bwa Kongo, zirimo ibiganiro bya Rwanda byashyizweho n'umunyamuryango Afurika yunze ubumwe. Ifoto yashyizwe hanze na Equateur igaragaza Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yicaye hagati y'ibumoso hari Perezida Kagame, mu gihe iburyo hari Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Abakuru b'ibihugu bashimye intambwe imaze guterwa binyuze mu biganiro bya Rwanda na Nairobi hamwe n'ibyavuzwe mu nama yahuje EAC na SADC i Dar es Salaam muri Tanzania kwa 8/2025. Itangazo rigira riti abakuru b'ibihugu bashimangiye ubushake bw'impande zirebwa bwo guhagarika imirwano nta yandi mananiza nk'uko byemeranyijwe mu nama ziheruka. Bemeranyije kandi kugukomeza ibiganiro byatangijwe na Doha bigamije gushyiraho umusingi ufatika ugamije gushaka amahoro arambye bigendanye n'ibiganiro bya Rwanda na Nairobi byahujwe muri iki gihe. Perezida Kagame na Tshisekedi bashimiye Emile wa Equateur ku biganiro byiza byafashije mu kubaka icyizere mu rugendo rugamije gushakira amahoro Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'akarere muri rusange. Equateur imaze kuba umuhuza mu makimbirane menshi ku isi aheruka, ni aho iri gukorana na Misiri na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gushakira umuti intambara irimbanyije hagati ya Hamas na Gaza. Inama ya Kagame na Tshisekedi bigizwemo uruhare na Equateur ntabwo yari izwi, ndetse abantu benshi batunguwe no kumva ko ibi biganiro byabaye. Tariki ya 26 Mutarama 2023 byari byatangajwe ko hari bube ibiganiro bihuje impande zombi muri Equateur, gusa ntibyaba kuko uruhande rwa RDC rwanze kwitabira ku mpamvu z'uko ngo Equateur ari igihugu cy'inshuti ikomeye y'u Rwanda. Gusa guverinoma ya RDC nyuma yaje kuvuga ko ititabiriye kuko hari izindi gahunda bagombaga kwitabira bari bafite i New York. Mbere y'icyo gihe kandi ntabwo Perezida Tshisekedi yari yanze guhura na Perezida Kagame kuko ubusabe yahawe na Macron w'Ubufaransa yabuteye utwatsi. Muri iyo minsi nibwo Tshisekedi yari mu bikorwa byo kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu, ari nabwo yavugaga ko azahura na Perezida Kagame mu ijuru. Gusa Perezida Kagame aherutse gutangaza ko niyongera kwicarana na Tshisekedi azamubwira ko atari akwiye kuba ayobora RDC. Mu kiganiro aherutse kujyana na Mario Fayulu yavuze ko kuganira na Tshisekedi bigoye kuko iyo bahuye nyuma y'inama ahindura ibyo bayivugiyemo. Ati nagiye nganira nawe mukemeranya ibintu yaba agisohoka mu muryango akaba yabyibagiwe cyangwa akabihindura ukumva avuga ngo oya ntabwo ibyo twigeze tubivuga. Yavuze ko yifuza ko Tshisekedi atakabaye ari perezida wa kiriya gihugu cyiza. Yongeraho ati rwose ubutaha ninongera kwicana nawe nzabimubwira imbona nkubone. Mashimwe Samuel igihe akadomo.com
n'amakuru y'amavuga hano ku kinyamakuru cyacu igihe akadomo.com ariko mu buryo bw'incamake nuko Joseph Kabila yavuze kuri M23 politika RDC n'ibyo kwicuza gushyigikira Tshisekedi. U Rwanda rwungutse imashini ifasha aborozi kumenya icyo inka ihatse, bazajya bamenya nimba ari ikimosa cyangwa ari inyana bakoresheje iyo mashini. U Rwanda rwungutse. Ihuriro rya societe civile mu Rwanda ryagaragaje ko gufatira u Rwanda na M23 ibihano bidateze gukemura ikibazo. Hano turi kubona yuko Rutsiro uvuye kugororerwa Iwawa akurikiranweho gusambanya umwana w'imyaka 5. Tunisia abantu 18 bapfiriye mu manuka y'ubwato. Kohereza impunzi kwiga byagaragajwe nk'inzira yo gushyira itafari ku iterambere ryazo. Emilia wa Equateur yahuje Perezida Kagame na Tshisekedi. Kaminuza zasabwe gutoza abanyeshuri guhanga udushya tugamije impinduka. Umuryango Isoko Europe wasabye meya wa Paris guhagarika igitaramo Merita James yahuje n'icyunamo. Burkina Faso na Niger byavuye muri OAF. Nyamasheke abarenga 100 bahamijwe ibyaha bya jenoside batangiye inyigisho z'ubumwe n'ubudaheranwa. Rusizi abantu 4 batewe n'umugezi wa Rubyiro, babiri barohorwa bapfuye. Ububirigi bukwiye guca bugufi bukumva ukuri. Minisitiri Bizimana. FCM 23 yakiriye intumwa y'umukuru wa Loni. Joseph Kabila aherutse muri Uganda. Abaminisitiri bo muri EAC na SADC bahariye inzira iganisha RDC ku mahoro arambye. Mashino Samuel igihe akadomo.com. N'amakuru maravugwa mu myidagaduro nuko amaze iminsi avuga umuntu wabaye maskini or poor man. Uyu ni Kiramani yashyize umucyo ku bukene bumuvugwaho. Niyo nshuti ya Nick umaze kwamamara muri sinema nyarwanda nka Kiramani yanyomoje abamaze iminsi bavuga ko yugarijwe n'ubukene bwatumye yirukana abakinnyi bose yakinishaga muri filimi ze ndetse akanagurisha imodoka ye. Ibi uyu mugabo yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na Igihe aho yari abashijwe niba koko yaragurishije imodoka ye kubera ubukene. Avuga ko abantu badakwiriye kwizera ibintu byose bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Ati icyo nkunda kubwira abantu ni ukutagendera ku kintu cyose kiri ku mbuga nkoranyambaga, bagendere kuri icyo. Nta kibazo na kimwe cyabaye kuko nta mukinnyi ntahembye nta n'uwo nirukanye, ahubwo ni kwa kundi ushobora nko kugurisha ikintu ukabwira umuntu uti nakigurishije kugira ngo ngire ibyo nyemura, we agahita avuga ati buriya ubwo yatangiye kugurisha ibintu yakennye pe. Nubwo inkuru zimugarukaho zikomeje kuba nyinshi, Kiramani yavuze ko ntacyo bimutwara kuko uko bamuvuga ariko abantu bamuhanga amaso ku bwinshi. Ati nibiririre nyine, none se wakora iki? N'ubundi bari kumvuga nkarebwa cyane. Kiramani yavuze ko nubwo adakennye nk'uko babivuga ariko muri sinema yahuye n'ibihombo yatewe n'uburwayi amaranye iminsi. Ati maze igihe nararembye, muganga nsabye kuruhuka bihagije, mbonye ko ninjya mu byo kuruhuka abakozi banjye bagomba guhembwa bizagorana. Nahise mbiha abantu babikurikirana ariko byose byarahombye kuko bamaze amezi 4 bafata amashusho ariko nayareba nkasanga rwose nta wa mwimerere wanjye urimo. Mbonye bitari ku rwego nifuzaga mitamo kutabikoresha. Uyu mugabo yavuze ko byinshi mu bibazo byavuzwe hagati ye n'abakozi be bamwe nta byabaye, ahubwo ari abantu bagiye babikuririza. Icyakora ngo ni inkuru zamusigiye amasomo atandukanye. Ati ikindi ibi bintu bimaze iminsi byansigiye ni iko abantu baba bashaka
ko wikubita hasi bakagwa urw'amenyo. Ikindi hari ukuntu najyaga ngira neza umuntu akambwira ngo nzayisanga imbere ariko simbyumve. Ubu nibwo ndi kubona ko ibyiza nakoze biri kungarukira. Ibi biri kunyereka urukundo rw'abafana bari kumumuriza, bari kumba hafi, mpita numva ko umutima mwiza ugomba kwikuba inshuro 1000. Wasanga ari Imana iba yabikoze kugira ngo mbone ko ibyo nakoze nabisarura. Uyu mugabo yakanye amakuru yuko afite gahunda yo kujya muri Amerika muri iyi minsi. Ati ntabwo ngiye kugenda ariko isaha n'isaha nagenda bibaye ngombwa. Hano ndacyafite amahirwe menshi kandi meza keretse mbonye nakibona amaronko. Mu gihe rero hariya nta kintu njya gukorayo. Ikindi mfite umuryango hano, nzakorera igihugu cyanjye. Ubwo se nk'abo bana bose mba ndi gukoresha si hari byinshi mba nabarinze? Nzakomeza gukorera igihugu cyanjye. Kiramani yavuze ko urwego abantu bashyizeho ibikomeze kumubaho no kumuvugaho atari rwo mu by'ukuri ibintu biriho. Manishimwe Samuel, igihe.com n'amakuru y'amavuga mu buryo bw'incamake no ku kinyamakuru igihe cyacu .com mu buryo bw'imyidagaduro nuko rugeretse hagati ya Kim Kardashian na Kanye West. Kiramani yashyize umucyo ku bukene bumuvugaho. Ibyishimo bya Bill Ruzima rugiye guhurira ku rubyiniro na The Ben. Dani nanone yasabye leta kwita ku kibazo cy'abagabo bahohoterwa. Tom Close aryohewe n'urukundo rwe na Anna de Armas arusha imyaka 26. Abanyarwanda 15 bazahurira mu gitaramo cyo kwisiza imyaka 3 Genesis Comedy imaze. Kevin na bagenzi be basubije mu indirimbo aba muri RDC batutse u Rwanda n'ubuyobozi bwarwo.